n'ubundi isanzwe iboneka mu ntara zose z'igihugu, mu turere, nubwo tutari twaba twose ariko ni twinshi, kuko nko muri Kigali ushobora kudusanga nko kuri Baho, Nyarutarama ndetse no mu mujyi hano hafi na CHK, kwa Nyirinkwaya umenyere nka Croix du Sud, ushobora kudusanga kwa Gatsinga Proclinique di Carrefour, ushobora kudusanga ku Buzima Proclinique, ushobora kudusanga kuri Olebu Clinique na imbere kwa Nyirinkwaya. Urumva ko dukorera ahantu henshi hagiye hatandukanye, nko mu za Kabuga ku Iramiro Proclinique, wagenda ukagera za Gatsata kuri Medilab Clinique, i Muhanga naho twagezeyo kuri Samus Clinique, PC Proclinique, Saint Paul, ukambuka ukagera za Ngororero naho buriya tubayo kuri Clinique de Ngororero, ukaza ukagera i Rwamagana naho tubayo Saint Simoni Clinique na Saint Therese, Ibyumba naho turiyo kwa Dr. Bugingo Clinique, bakunda kuyita Clinique du Simple de Byumba. Musanze habayo Oleb Clinique, urumva ko naho turiyo, na Mpore Liberté. I Rubavu habayo Proclinique bita kwa Ndengera, abantu benshi barahazi, ndetse no kuna Nyirinkwaya habayo Croix du Sud nabo babayo. I Nyanza habayo Igihozo Clinique, n'ahandi hagiye hatandukanye, aho hose hagiye hariyo amafarumasi. Za Muhanga habayo Blessing Pharmacy, Fredovi Health Pharmacy, ayo ni amafarumasi yose aba muri Muhanga. Za Kigali habayo Toto Pharmacy, za Kifaruma. Musanze habayo Bibi Fuma, Rwamagana habayo Saint Therese Pharmacy, Gisenyi habayo Labo Pharmacy, Kigali hano kwa Nyirinkwaya imbere yaho habayo iyo bita Unique Pharmacy. Urumva ko dufite amafarumasi menshi n'amavuriro menshi, abarwayi bivuza bakoresheje medical discount card ya HPG babasha kubona serivisi zitandukanye. Uturere twose tw'igihugu dufite abakozi, buri karere kose wageramo wasangamo umukozi wacu, ariko nko hanze y'igihugu, i Bujumbura biri vuba cyane bitageze mu kwezi turaba turi i Bujumbura. Ubu muri Quebec rwose abantu bari kwivuza mu mujyi wa Quebec muri Canada. Mu Buhinde nabo biri vuba cyane, abajya kwivuza mu Buhinde ndetse no muri Maroc. Urumva ko turi kugenda twagura imbibi. I Goma byo ni ibisanzwe, murabizi ko abantu basanzwe bivuza, n'ahandi naho turi gushaka kugenda twagura imbibi byihuse cyane.